Dankie, huisvoorsitter. The ignorance of one voter in a democracy impairs the security of all. These are the words of John F. Kennedy. One voter, just one voter can make the difference between constitutional rights that are protected and rights that are ignored. One voter can be the difference between accountability and failure. One voter can be the difference between decline and renewal. In 2021 in Frankfurt in die Mafube munisipaliteit in die Vrystaat was dit een stem wat gemaak het dat wat 'n 5+ dorp kon wees nog 'n 5 jaar onder ANC beheer is. Een stem wat bepaal het hoe daardie dorp vir die volgende 5 jaar bestuur sou word. Vandag staan daardie gemeenskap weer voor 'n keuse. Aanvaar ons die verval of kies ons verandering? And that is why, as we celebrate 30 years of the Constitution, we must remember that a Constitution is not merely a document, it is a promise. As Minister Kubayi said during the launch of the anniversary, the Constitution is a testament of South Africans from different backgrounds who came together to build a nation that belongs to all who live in it. But a promise on paper, if it is not honored in practice, means nothing. The real question 30 years on is this: whether South Africans truly experience the rights guaranteed in the Constitution. Do they experience dignity? Do they experience safety? Do they receive basic services? And do they have confidence in their elected officials? It is our time. It is our time to insist on constitutional rights that are lived realities. Dit is ons tyd om te besluit wat met ons dorpe en ons stede gebeur. Dit is ons tyd om verval te stop en verantwoordbaarheid te eis. Dit is ons tyd om die mense te kies wat werklik ons gemeenskappe eerste stil. Ons is 5 maande weg van die geleentheid waar Suid-Afrikaners weer vir ons hulle toestemming kan gee of dit kan terugtrek. En dit gaan bepaal hoe ons dorpe bestuur word en hoe ons belastinggeld bestuur word. Ek sluit af. Dit is ons tyd. Dit is ons tyd om te kies, dit is ons tyd om te verander en dit is ons tyd om Suid-Afrika se grondwet nie net te vier nie, maar om dit te laat werk vir elke burger. Baie dankie, mevrou. Ek dankie.